Pane Ježiš, príď do nášho života. Come to our marriage. Príď do nášho manželského Come to života. our family. Príď do nášho rodinného života. Sanctify us. Posväť náš život. Help us to be in love. Pomôž nám žiť v láske. In close unity. V blízkej jednote. We cannot live by ourselves. Sami žiť nemôžeme. We need your help. My potrebujeme Tvoju pomoc. We know the helper is the Holy My Spirit. vieme, že pomocník je Duch Svätý. Holy Spirit, come. Duch Svätý, príď. Help us in our weakness. Pomôž nám v našich slabostiach. Come with your strength, your Príď so power. svojou silou, so svojou mocou. Give your life to you. Dávame Ti svoj život. For family, our children, grandchildren, all. Celú našu rodinu, naše deti, našich vnukov, všetko. You be the Lord, master of our family. Ty buď pánom a majstrom našej You rodiny. be the King and Lord of our family. Ty buď kráľom a pánom našej rodiny. Reign over us, rule our home with your Holy Spirit. Žiaľ nad nami, veď nás svojim Duchom Svätým. Come, Holy Spirit. Príď Duchu Svätý. Come, Holy Spirit. Príď Duchu Svätý. Oče náš, Ty si na nebesí, posväť sa meno Tvoje. Žiť kráľovství Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak na zemi. Daj nám dennodenný chlieb náš. Odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame našim dlžníkom. A neuveď nás v pokušenie, ale zbav nás zlého. Mary, the Mother, good Mother, pray for us. Mária, maminka dobrá, modlí sa za nás. You know everything that is happening in my family. Ty vieš o všetkom, čo sa deje v mojej rodine. Be a mother to us in the family. Buď nám matkou v našej rodine. Hallelujah. Milostivá Pán s Tebou, požehnaj nás medzi ženami a požehnaj ich plod života Tvojej Ježiš. Svätá Mária, Matko Božia, pros za nás hriešnych, nyní i v hodine smrti našej. Amen. Father, I Syna, i Ducha Svätého, ako bolo na počiatku, i v veci, na veky vekov. let us see. Jesus, you are the wonder. Jesus, you are the wonder. What a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a wonder to my soul. Come on, Jesus, you are a wonder. 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 You are a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a wonder to my soul. Jesus, you are a power. 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 You are a power to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a power to my soul. Ak otvoríme svoje srdce diablovi, Surely we will have problems. určite budeme mať problém. You know, devil today wants to break two institutions. Viete, diabol v dnešnej dobe chce zrušiť dve inštitúcie. Number one, the institution of marriage. Po prvé je to inštitúcia manželstva. Second, the institution of priesthood. A druhá inštitúcia je inštitúcia kňažstva. You know, devil, after God, devil is cunning under what called with much knowledge. Vieme o tom, že po Bohu diabol má taktiež veľa vedomostí. He has his cunning plans. On má svoje zlé plány. So he knows if the priests are destroyed, Takže on vie, že keď kňazi budú zničení, there will be no church. nebude cirkev. It is through the priest that Jesus comes every day at the altar. Skrze kňazov Ježiš prichádza každý deň na oltári. So the devil is trying its level best to make the priest fall. Takže diabol sa snaží najlepšie ako vie, aby kňazi padli. And secondly, the married life. Po druhé, manželský život. I know the church is progressing, growing because of the married couples and family. On vie,
že cirkev rastie, progresuje kvôli manželským párom a rodinám. And how we can break the church? A ako môže zničiť cirkev? Breaking the marriage. Takže zničí manželstvo. And this is happening today, my A children. toto sa deje dnes, moje deti. And we should know what is church. A mali by sme vedieť, čo je cirkev. Not pope or bishops. Nie je to pápež alebo biskupovi. We are the church. My sme cirkev. That means each baptized person is a part of Jesus. To znamená, každá pokrstená osoba je súčasťou Ježiša. So we together make the church. Takže my spoločne tvoríme cirkev. And the cell, the basic cell that sustains the church is the family. A bunka, základná bunka, z ktorej pozostáva cirkev, to je rodina. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come with your power. Duchu Svatý, zapal vás svůj oheň. Duchu Svatý, zapal vás svůj oheň. Duchu Svatý, zapal vás svůj oheň. Duchu Svatý, zapal vás svůj Toto je moje telo, které se za vás vydává. Yes.
18. dubna 78 let a my mu teďka požehnáme. A budeme teďka požehnat. A Radku, Zuzko, všichni, pojďte mu požehnat, a i vy kněži, tak to je taková píseň. Nech tě požehná Pán Ježíš, nech tě požehná on sám. Tak pojďme mu žehnat. No, můžeme. Nech tě no, tady. Počkejte, my si to musíme dát takhle. Ďakujem. Thank you, my children. Ďakujem, moje deti. I love you so much. Veľmi vás milujem. You really made me happy. Vy ste ma urobili naozaj šťastným. You were singing song for me. Vy ste mi spievali pieseň. You wished my happy birthday. Vy ste mi prijali krásne narodeniny. Now I'm 89. Viete, teraz mám 89. I can be your grandfather. Môžem byť váš starý otec. And you pray for me. A vy sa modlíte za mňa. When you're praying, I really felt love coming to me. A keď ste sa za mňa modlili, skutočne som cítil lásku od vás, ako prichádzala ku mne. In the Holy Mass, Takže počas svätej omše, when others are receiving Holy Communion, keď ostatní budú prijímať sväté príjmanie, when I come to the altar, I will pray by laying hands on your head. môžete prísť k oltáru a ja budem sa modliť, takže budem klásť na vás moje ruky. Okay? Dobre? Do you want me to pray over you? Chcete, aby som sa nad vami modlil? So when your parents are receiving communion down, Takže keď come vaši here. rodičia budú prijímať sväté príjmanie dole, vy prídete sem hore. Because I heard tomorrow you will be with your grandparents. Pretože ja som počul, že zajtra budete so svojimi starými rodičmi. So when you are with the grandparents, give my love to your grandparents. Takže keď budete so svojimi starými rodičmi, vyjadrite im moju lásku Tell them to pray for this old priest. a povedzte im, aby sa modlili za tohto starého kňaza. Okay? Dobre? So during Holy Communion, Takže počas you will come here, I will pray. svätého príjmania prídete sem hore a ja sa budem nad vami modliť. So I love you, my children. Ja vás milujem, moji deti. God bless. Boh vám žehná. Nech ťa požehná Pán Ježíš, nech ťa požehná on sám, nech ťa požehná Pán Ježíš, nech ťa požehná, nech ťa naplní Duch Svätý, nech ťa naplní Duch Svätý.